Bismillahir Rahmanir Rahim. Ade komme mihakivas ei pukkurevene miha. Kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pukkurabani komme Adam dare kivas ei pukkurevene mihake. E kukkureve mihunga tereng emme rangalu mihaki e kushat tawwa mihai. Em kushek kuravijjiya faafek aragena vijjakama baninama lasnuko tawba wanji. Allah subhanahu wa ta'ala ලෝභය වඩගන්නවනි ගිනගෙන තෝබාවාමි හොඳකි. අද අවුන්මෙන් බයි ෆහර ෆාෆයක අරාගෙන විජ්ජිය එබ මඩුකුරවේ වකි වගුත බන්දෙ නූනිය වකි උමරක එමි හතන්ද. මේ එක්ගොතක බස් දීනුග ඉර්ෂා දෙෆාවා ගොතෙන්. දීනුග අංගනි කුෂෙක් කුරවිජ්ජිය අවහොබස් තෝබාවා. අදි Kita Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala wahi kurba fawa basfulik mana gawe e mistakun etibamihu Allah Subhanahu wa Ta'ala hazratan emmen tawba washi e etibamihu dinnawa nasib libumattake em dinnawa nasib libe bayek gotuga me bayan kurabani tawba wamihu e mifada masarigga awun men wihas gena tawba we to masik kurinje कुरेफा इनमें फाफ तकूं और में तौबा हूँ वरम मुहिम और में एक कुरेमुंदा फाफ तक कुरुं हुट्टाला एकम लद्वेत्वे दिवन फारा एकम नुकुरान एकम के अज़ुम कंडाला ए कुफाफ तकूं तौबा हूँ की कुम्में कुरंजी एकम दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उनमें के में फाफ तक फुस्सो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.